ebhenki angisasenamali ukuthi nje okwamanje khona lesigodini lesigubhele khona imali le kulelo le area le Wi-Fi yasesontweni le yase Catholic leyo mali ngayilanda yonke mina ngayilanda unenja zawo no ngayilanda yonke leyo mali but ngoba sowubila sazi ukuthi singayixazulula kanjani yonke kumete na uyatsibile one story sarena before ukomete ngeke ngitshele nami ukuthi ukomete wazi kanjani ukomete ngimangale nje mabefika esuku bengithuza ngebhamu ebiza nabangani bakhe nezinye inkabi khona ngapha bathi bafuna ukunquma bathi bafuna yona le mali le isikole lethi sishade ngithi ayikhona phela imali kumele ngibhekele ubafu then ngibhekele nomuzi wakhe ngenzeke into ukomete ubani lo ukomete wazi Sun City phakathi le batho ba bofilwe ba bogobilwe ba batsi ba ngore ba rana mengwa emikaene wena o tsibeneke abakuzanga umfazi ngale ngizwa abantu babenza abafazi ngaphakathi badlala Ana imanje yaphi usho ukuthi ngifithi kusokuyiski msongo ukuthi ngisenifuna ukuthatha yonke leyo nto into besiyenzile imali besiyenzile so mina ngavela ngifuna ukuthi ngcono vele ngizibalekele ngize ngisithole indawo ngasithengela nomuzi nebhizinesi enginalo nginako okunye ikatshi bane khona but iselayini nokwamanje so into engitsho ukuthi nami ngizomthami ngizokwazi ukuthi ngibone ukuthi impilo yaphambili yilo nalo baqashi kunabayiki abakhona bathi ngiqala ngakhinde khona la futhi utshore lena bana ba TV rivale shop mtho tomfanelo jaka kafela nje nyaka na sichomisela sawuhlakanela lo tshedi slab akusasinyaka nthweke nyaka mfela kuri family yaka isokothi wabona noki festive time and kunale 6 months kijulene bad record akikrizaka ngibe nayo imali vele but into engenza ukuthi ngigcine sengifuma ngoba nabanye masesikhuluma ngiyamsaba nokumsaba phela manje uyabona manje seqala sikumse ngithusa ngeke so mina ngifuna ukuthi ngilungise sibone ukuthi distance siyilungisa kanjani mina ngidida ukuthi mina masubalekele ugumede labo ebeshula baba ukuthi ubheka abantwana wethi imali zoyisenda kanjani emndenini wangamshanga mhlawumbe nama account or none because phela ngithi ushaya isikole esi heavy blind so obviously kwamele ushe namakhadi azange ukwenze lokho bank account yamamsima unayo check phone yayo muntu unayo babi bank account manje wena wayakahlahla mina ngilamba Capitec sufika ngoko and le phone number akapetheka kadi app inkinga bekhona bafu konke okwavele kwanyamala mangiza ngapha amafoni ngalahla yonke nokubuyela ngasemuva ngakhona nje sengiyasaba no ngeke baba mina ngizoyilungisa le but asilungiseni kahle kahle ngoba singasabheka okuningi ngoba basobheka ukuthi edlise emuva kwenzakaleni amaphutha ayenzeka akekho into ngamaphuthi nami lo mfolo emzansi